Mahungu ya Xitsonga eka SABC2 mi tisiro wona hi Mandla Gingirikani. A hi languteni tinhlokomhaka ta mahungu. N'watimpepe wa PSL wa le Giyani a tshika bolo. Tin'wani leti rhangeke mahlweni swipano swa mune swa le Giyani swi yirisiwa ku phikizana ka mitlangu ya SAFA vutomi hinkwabyo. I don't know why they do this when they're reading news. Okay, vaka hina namkhensa ku mi joine hale ka Nkanelo Wa Gingirikani vito ra mina Mandla Gingirikani wa ka maxoni khensa swona ku mi joine haleno loko ni nga swi tivi ku why loko wa hlaya mahungu va ku eniwa swipano swa mune swa le Giyani swi phikizana loko na kokwani Frederick Khotsatso mahungu ya awara nkaye mi tisiro wona hi Frederick Khotsatso kumbexana ku ri na Makhayingi Ernest Nkanelo mahungu ya awara nkaye mi tisiro wona hi Makhayingi Ernest Nkanelo. Okay guys, boy tsika ku amukela swinene hile ka Nkanelo Wa Gingirikani le gere mina khanu ka sdor tsekele nyora am testing to tora salut mi nga titimeli guys, mi nga rivali ku nongonoko wa hina wa Nkanelo Wa Gingirikani tsusa ka n'wina hi vuseketeri bya R-Funerals. R-Funerals khome swilo swa kahle swinene loko wo humesa 250 ntsena wa swi kota ku tsarisa vanhu vo tala vo ringana 10 va tlhela va ku lahlela kahle a wu ngeteli tikhasikete a wu endli nchumu wena wa hakela 250 per month u kota ku kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. R-Funerals se yi fikile. Okay. Namuntlha mi khometa mitlangu. I just like the way news readers do it ne. mahungu ya awara nkaye why did okay va ta hi byela va ntwana no chavalala ku why va endla leswaku maphepha va actor vanhu lava hi loko mahungu musamavunda xi ta ku ta mitlangu hungunkulu. Right guys, I think hi va serious kundle yini lawana inilungisa swin'wana. Okay, swilungini mara swilunga ngopfu swin'wana swi okay swonekini ke swinalo hayi mala shading khale kai. Okay guys, samamukela swinene ka nongonoko wa hina wa Nkanelo Wa Gingirikani. Loko ma ri vanhu lavantshwa hi kombela ku mi subscribe, please hit the subscribe button and also the notification bell to make sure that whenever we do our videos you are not left behind guys. Se namhlanje ku vulavula hi mitlangu ka Nkanelo Wa Gingirikani. It's not the first time though, some vulavula hi mitlangu mara not at this level. So ni ta vulavula hi ku tshika ka ku refa ka Victor Hlungwani, ni vulavula hi mhaka ya ti-team ta le kaya ta 4 leti ti nga yirisiwa ku tlanga ku they've been banned by SAFA, and that story has been everywhere in the world. BBC, New York, what, New York Post, what, they've been covering everywhere in the world. They're talking about this story. So namhlanje lava hi vulavula hi swona hi swi analyze. I analyze mara hina la bolo guys, come on hi ta tshikela va rasinyiko leswiya so analyze ball. So it's interesting ku ri loko languta Victor Hlungwani i munhu loyi a nga sungula ku refa va ri na malembe ma 15 loko ni nga hoxisi, and then Victor Hlungwani va huma la 14 ne. Mina ni ve na nkateko wa ku a ni tlanga bolo khale vanhu vo tala phela va swi tivi ku a ni tlanga bolo. Yes, a ni tlanga bolo no va na milenge ya tipilipili mara a ni tlanga bolo. Ni ve na nkateko wa ku referiwa hi vona ka mitlangu yin'wana ya ti-development khale ka ti-under 19 under 16 ya va tshami va hi refela ka tournament yin'wana a yi ri kona la ti-F la ka ward 11 tournament. Mina ni tlangela development team ya le ka Humu a tshama block 15 la ka Makosha la. So mina ni tlangela mani Morning Stars ne, mara ni ta mi hlamusela hi xitori xexi mo swi hi vulavula hi Victor Hlungwani. So Victor Hlungwani i munhu loyi a refa ka PSL, va ti byele ku sweswiwani i nkarhi wa vona wa ku ya a ku wiseni. So he's taken his retirement or he's hanged his whistle. He's hanged his whistle ka ku refa. So he started referring ka PSL va ri na malembe ya no I'm lying, va sungule ku refa va ri na malembe ya 15 mara a ku nga ri ka PSL. Mara loko va sungula ku refa ka mitlangu ya SAFA Regional League loko ni nga hembi
a va ri na malembe ya ma 16, so he was still very young Papa Vicky. Loko ni ku Papa Vicky mi nga hlamali hi ku munghana wa mina Oscar kusukela ka Maswanganyi i ri Papa Vicky. Loko Papa Vicky va hamba va ta ka vona a ku Papa Vicky, na mi se ni tolovele ku Papa Vicky loko ni vula Victor Hlungwani. So and then loko a sungula ku refa ka PSL a ku ri ka Nedbank Cup, loko ni landzelerisa a ku ri Santos FC ne, I think it was Santos FC na Island FC khale ka matiko 2002 2003 somewhere there. That's when he started refereeing. And then swi vula ku loko ni calculator swini ka malembe mangani va kha va refa ka PSL, and kahle maths guys ni kume 4% ka mathematics lava va nghena mina kheto va ta mi byela ku mathematics no. Loko hi tsala xikambelo xa maths a kheto I only spent 15 minutes ni tsala vito ra mina na ni tlhela ni languta question paper ni hatla ni huma, everybody laughed. I got 4%. You know how much is 4%? 40 marks. I don't know how I got that 40 marks, but anyway, I've been Victor Hlungwani. So it means he was a referee ka PSL ku ringana malembe ya 14. Khume nkombo va kha va refela PSL malembe yo tala swinene. So it's interesting ku ri loko I cheka malembe ya vona sweswi va nga va na malembe mangani Papa Vicky. Swa pfumeleriwa ku vulavula hi malembe ya vona hi Oscar. I don't know his age, but when I calculate what I found, maybe va nga va ri na kwalomu ka 45, 46, 47 somewhere there wa malembe ne, kumbe 48 or 43 ma 40 something. Loko ni cheka vanhu vo tlanga bolo, loko munhu o za va na 28 or 39 or 29 or 30 very sekurini must retire, no. Mara munhu u fana na referee va pfumeleriwa ku refa va ze va fika malembe ma 40, 41, 42 somewhere there. And then at the goalkeeper ta pfumeleriwa ku tlanga nkarhi wo leha, you know, va tlanga va ma 40, 41, 42 somewhere there va kha va tlanga. Ti tele ngopfu ti goalkeeper leti ti nga tlanga ti fikisa malembe yo tala. Ku va na mitlangu un'wana very man Zlatan Ibrahimovic kusukela Sweden la. How many years is Zlatan, guys? 42 ne? He's still playing, that guy. 40 or 42 somewhere there, yes. Ngumtanjela ngumlandelela ku timhaka ta ball ku Zlatan na malembe mangani. He's still playing. He's playing for AC Milan ne? Yeah, and he's still scoring goals. Xa tlanga kahle Zlatan, but anyway, siya Papa Vicky ava hozela ku va tlangile ball ku mini ku va hoxa xandla ka ku kurisa mhaka bolo Afrika-Dzonga, na ku va kota ku fikelela henhla leswi kala ku munhu a refa ku fika ka PSL. Va tele ngopfu vanhu lava loko mina a tlanga bolo a va refa, mara a swi va olovelanga ku fika le ka level ya Papa Vicky va nga fika ka yona. So ava hozela Papa Vicky inge well done. Hi nge zi hi dya nkarhi wo tala la ka xitori xa Papa Vicky, mara i ku swin'wana a ni tlanga bolo khale ni ze ni va na nkateko wa ku va va ni refela na mina ka loko ha tlanga developmental football. Ma ni tlangela teamini, a ni tlangela Morning Stars kusukela ka Makosha la a tshama ka team ya hina a ku ri na vo malume Shadi, you know, Mtikani when khome na malume Ishmael Shimanda. Yeah, Ishmael Maluleke. Ishmael is that tlanga ni le ka Dynamos, and then mina ni ri ka first team phela ka under 17 and under 19 ya hina. Loko hi tlanga ka Morning Stars a hi tlanga na team tele Giyani va Marovela matsuka team tele Giyani leta participate ka ti youth tournaments khale. A hi tlanga na munhu fana Danger Mkhari, Sira Danger Mkhari, may he soul rest in peace. A hi tlanga na vanhu fana vo Themba Maringa is that tlanga la Sundowns ne? Yeah. Guys, phela mina ni tlanga bolo ngombe swi twisisi ku a ni tlanga bolo swa serious. Hey, ze tlanga bola ro tlanga ka hala ka Ngove hala va Ngove leads. Talk about Ngove leads. Mi ta ni khomela guys, I'm digressing. Mara ni twana navela ku vulavula hi leswi loko va vulavula hi xitori xa Papa Vicky lexiwani, because Papa Vicky i munhu la promota bola la kaya ne, and vana ti tournament to tindla ku team ta la kaya ta ya participate le 14 le every year hi December 191 ku na tournament le ya ka Nzamazama ya Papa Vicky. So i munhu la nga hoxa xandla, mara loko na ta team leta ti ri kona khale loko hina ha tlanga bolo kumbe xa loko hina ha ri swihlangi, munhu vulavula loko hina ha ri swihlangi ne, loko ni vulavula ni languta ka Mapuve a ku ri na Black Bomber ne,
Mapuve Block Bomber, nanguta ka Dzinga ku ri na Happy Boys, ni nanguta ka Boda ku ri na Arrow Mountains, nanguta ka Maswanganya ku ri na Liver Brothers, a ku ri na German West German West or German West na Frontline. Kama ku ri na Xipembe ne, ti tele team leti ti ri kona lani. Nanguta ka Siyandhana ku ri na Golden City, ni nanguta ka Ngove a ku ri na Ngove Leeds, a ku ri na Bombers. Guys, mi ti team leti guys a ni tlanga bolo, la ku mi komba ka ni tlanga bolo loko hi nanguta a ka Makosha kumbe a tshama ku ri na Mighty Birds. Ni ta mi byela hi xitori xa Mighty Birds. A ku na Mighty Birds, a ku ri na Peacemakers, and then ku va na Wonder Boys. Sweswo a ku na Bucks 11. Guys, team te le kaya man. Loko nanguta le va Gawula ku na Gawula Classic, you know, loko nanguta hala ka Xikukwana ku ri na man, tela Xikukwana a na ti tiva kahle man, mara ka Mavalana ku ri na va ri man team letiya ku na va Mighty na va guys, ku na ti team loko hina khala a tlanga bolo that's not a big team ku a tlanga bolo. Guys, I used to play soccer serious Nails This is so funny, but yeah, I used to play soccer. Football was my I actually thought I would actually go up there and represent the Kaizer Chiefs, you know. Never goalkeeper serious. I used to be very good goalkeeper. I used to be very good striker. I mean, I was an all-rounder. Maybe that's why I go some ball because I was an all-round. I would play any position. Yeah, so yeah, I went now and I man. No, Morning Stars. Morning Stars was a development team. Yeah, time, and then logo no the Pellet was a very strong team, guys. I mean, I used to play. I never sat on the bench. I remember, without disrespecting anybody, bench. Okay, Riverland Hlungwani. He used to sit on the bench, but he was very good. And I don't want to lie to him. River, I used to have a bench in, and then Nava China, guys. Guys, you know, I ball, man. No, man, this is not right, man. Wow, why I ball must come? I once played soccer and I'm jealous when I broke my collarbones ala Alexander Stadium. Hey guys, man. Nele kango benza mnsoweka boko. Nikantanga hala kango velita, guys. Okay, anyway, yeah, so both Vicky or Papa Vicky, Victor Hlungwani ba yimini ku refa and abawezela and aba emahlweni ba bandla leswaku ba tlakusa bolo la kaya. Ku na vatlangi vo tala lava nga huma kusuka ka tournament leyi va endlaka kule ka 14 ya zamazama. Van'wani va tlanga ka PSL va tele vatlangi va nga tumbuluka ka tournament leyi va endlaka lembe na lembe le 14. Mara a vulavula hi leswi. Talking about football, kumbe vulavula hi mhaka mitlangu ya le kaya ya bolo ne. Kuna ti-team ta mune te le kaya te le Giyani ti nga yirisiwa ku tlanga mitlangu ya bolo for vutomi hinkwabyo hi va SAFA. Hikwalaho ka vukungundzwani kumbe corruption. Leswiwa i xitori lexi swi dume ngopfu for the past 2 weeks. Misava hinkwayo ku vulavula hi ti-team letiwa ta mune ti-team te le kaya, and this is a funny part ne. So ti-team ta mune leti te le kaya ku nga Mighty Bates, which is Nsami Mighty Bates. Mighty Bates i team ya le Nsami le block 15 tshama ka Makosha, and then na team le kaya ku nga Kotoko Happy Boys na ti-team timbirhi ta le ka Xivulani Dangerous Tigers na very man team lengwan Mankias. I think it's Mankias, or yeah, I think it's Mankias FC or something. Yeah, longa ushis. I-team leyi na yona yi nga yirisiwa ku va ya phikizana ka mitlangu ya PSL kumbe ka mitlangu ya SAFA hikwalaho ka vukungundzwana. So leswi nga humelela lexiwani, ti-team timbirhi ta le Xivulani a ti ringana hi ti-points ne, and a ku fanele ku qualifying ku yi promote kusuka ka that SAFA regional stream A xa Zebra stream A ne va promote va le henhla.
a ku fake promote yin'we mara ti ringana hi ti-points 50 points each ti-team timbirhi ta le xivulano ku nga Mankiasi na Dangerous Tigers 50 points each mara Dangerous Tigers a yi rhange mahlweni hi 15 goals lero a yi na an advantage ya goal difference leswi swi vule ku ka mitlangu ya vona ti-team letimbirhi yo hetelela a ku fanele ku wina yin'we leyi a yi ta promotiwa ka letimbirhi mara because of that vanhu lava va swi tivini ku ri mitlangu ya le kaya ya xaviwa guys ha swi tiva sweswo a hi xihundla ku mitlangu ya le kaya tola ya xaveteriwa vanhu va xava mitlangu se ivi va ta na makhinga ya ku ringeta ku kuma promotion hi ndlela yo ka yi nga tshamisekanga. This is what happened. So Mankiasi yi ya tlanga na Mighty Bates, Sami Mighty Bates laha yi nga wina 59-1 ne apparently ku koriwe na ti-own goal to ringeta vo 53 kwala 43 own goals and then Dangerous Tigers a yi tlanga na Kotoko Happy Boys. Kotoko na ya ka makoxa phela ya le kaya team ya le kaya so ivi Kotoko yi wina yi bohe tingani swa Kotoko apparently ku na lava nga fika va ti karhalisa hi half time swi karhela swa ha koti ku tlanga va tlanga va ri 7 va Kotoko team leyin'wana yi le ka xivula yi ra advantage ya vanhu vo tala va 11 va kha va nghene ndzeni va tlanga. I think they won 39 not mi ta ni khomela ka timhaka ta score because ve ri na referee ya kona a yi nga tsali swona loko yi kha yi recorda swikoro leswiya mara ta lava ku vula ku mhaka ya mitlangu ya hlupha hala kaya swa humelela ku mitlangu yi xaviwa guys. So I was not surprised mina because loko hina ha tlanga khale vhele a ta kuma i kori goal ne i bini goal mara kuma ku xi ku byela ku a yi goal a yi dangi ene kuma ku loko mo tlanga ku ri hava minete so a nga ta swi prove ku goal yi dile because a yi bayini so a swi antswa loko ku ri kuma ku na net hambi yo nghena nkarhi wun'wana swi ta ku byela ku bolo yi nghene hi le handle ku ke ni nghene hi le ndzeni ka pala khale mara mara khale bolo yi nandziha guys. Ma ti tsundzuka ti-derby leti a ti ri kona ta khale guys loko hi languta timhaka ta bolo ka bolo le makaya loko ku tlanga futhi ni nga vulavula hi ti-derby leti ta le matikweni loko ni vulavula hi for example ni vulavula hi Wonder Boys na ku tlanga na Wonder Boys na Bucks 11. That was a big derby that one. I once participated in that derby kumbexani kuma derby ya Peacemakers na Sami Mighty Bates. That was a derby of all time. Loko ni languta ti-team ta le languta tin'wana kuma ku hambi ku nga tele matikweni yan'we loko ko va ku hlangane German West maswangani German West kha yi tlanga na team leya le ka ya la ka Ndengeza la Xtasini I team ya mani le ku kwani lava mani kambe ku kwani lava wa Xichalani ya kha yi tlanga na n'waxitakuxa kha kumbexana ku hlangane Liver Brothers na Nhlaniki Classic for example guys a ku nandziha khale ba vona bolo a fanele hakela 150 nghena yi vona tournament letiya ta khale ti ri kona ka board kumbe ti ri kona leyi ka Nhlaniki kumbe ti ri kona le 14 ta le 14 tintshwa leti tournament ni ti le ta ka board nghena a ku rhenderiwa hi masaka ma rivala ra mitlangu ri tsonderiwa hi masaka so hi ki vona bolo ku nghena u vona ku tele so leswi a swi ni hleketela swifaniso leswi a ni nga swi vona swa ku huma le ka first division leti ti nga tlanga le a Thohoyandou kuma ku tele ku ri promotional games ntshungulo nga la wu tele ku tlula lowu hi vona ka PSL ne hi leswi a swi humelela hi minkarhi leya khale loko hina hi tlanga bolo gasa ti nandzaka ku ti-derby letiya mani kha ku tlanga Arrow Mountain kumbexani kha yi tlanga na Golden City ya ka Siyandhani guys bolo yi nandziha man bolo yi nandziha so I'm not sure if bolo ya nandziha ku fana khale I'm not sure guys guys ya ma ha tlanga bolo ya nandziha bolo na guys you need tiphini tlanga ball man we actually had fun. We used to have a lot of fun. Ko hlangana Leeds United na Bombers. That was a derby man. Like angovela guys ni vulavula ti team leti tlanga khale kumbexani ku na derby leya kona ya ka Gawula Classic kha yi tlanga na kambe ma team leyin'wana ni rivele man ni rivele ti team leti tin'wana a ti ri kona na derby leyi nga tshame va kona
Akurman, guys, to dab the tele. And is in a participate kumana mentele ka the tournament at ward. Antangela Bax 11, the winner JC, la Giyani College la. Kale man, na tournament at the ward. Guys, now we used to play soccer. Zuga kale. Malume shita shuka mzala. Ayitiri simuri mzala. Ayitiri simuri. Awotala tota mstolo. Tota yeda stolo. Ay matile simzala. Takan nga karal ka tournament liya. Yele to wadin la Giyani College. Ya, piki van fan. Tournament so la guys, he need a ball, man. It was nice, man. It was nice. I just want to talk about soccer today. Imagaile yo kuri. The team tamune telekati ti eshua kuba ti ende makav kongundwani ku ringeta ka ku win. So the funny thing is the team that tembere ta form la itona kunga Kotoko and Sami Mighty Beds, Timelekaya, Kali, for the Mighty Beds is an old Timelekaya. And then na to Timila Temberita Kashkukwani, the Kashulan man, Kunga Mankiasi, na Dangerous Tigers. They were banned because Lesson Mash and Lashaku Ringetaku Ushavisa Mintangu and Zelelean very as familiar with Mila Paulo. So she do me misava hinkwayo xitori lexi va xi vulavula hi xona misava hinkwayo leswi vonaka BBC kha ku vulavula hi swona xitori lexi I was like whoa wait a minute I know that team. You know, so a ni swi tivi ku ka humelela yini hi titimela timbirhi titimela ta 4 hinkwato because social if loko ku ri ke ti beniwini swi vula ku laha ka stream ku na mavangwa ya mune lama nga sala kumbe 2 mavangwa ya mune lama nga sala lero cause Bucks icona ka league leya ka stream lexiya maybe nga va nga nghena la Bucks 11 xipidi xa nyoka guys today I tlanga bolo man after nta go khale yeah and va nga usaka ntanga position man antlanga mahlweni guys loko na tlanga mahlweni antlanga xikarhi loko na ha ri ntsongo antlanga yena xikarhi I was number 8 then loko na ha ri xihlangi antlanga as a goalkeeper until I broke this hand. If you can check, this hand is not the same as this one. So that's fine. Maswana musne. Yeah, so we can work with it. And so we can go away. I can go away leads. Look at my hand. My hand. My hand. Yo, it was so funny. And then if we yo guys, I don't know if you understand the gravity of these stories. Like look nombyela story leswo swa bolo style man a pfa ya tlanga lava ka guwela xitlakati ka kheyi matsotsosela you know a fambiwa ya tlangala a tindhawini to tala man ya tlanga bolo ka guwela guys ka guwela kuna mati kumbe kuna gezi okay mo ka sweswo the bongo mina. Okay guys, nikesini kwa me join na le ka Nkanelo Wa Gingirikani. Ni nga se famba anda ku mi tivisa ku nongonoko mi nga rivali ku tisa ka n'wina hi vuseketeri bya R Funerals va hi nyike na swikipa swa vona va na swikipa seni R Funerals mbali xikipa xa R Funerals lani and then ku na swidloko swa kona a xi mbalangi namuntlha xidloko mi nga riva ku dyona R Funerals guys nkarhi wa ri kona ku loko mo tshuka mi lave ku pfuneka hi xihatla va matsela R Funerals se fikile R Funerals se fikile. I like that part. Okay, legere mina ni khani ku eka doors kusele ke nyora am tse sinto tora hi tithi na timbiri ta mune guys va hi poile ngopfu okay nga swi ku boxing nga qualify ku va nghena ka stream A kumbe xana ku nga humelela yini you know what classic now is promoted ne yo va teka classic ka stream xa va promoter va yisa le henhla le yona nga nyiko promotion leya a yi fane kume hi leta timbiri one of the two ku nga Tigers ya ka Hlungwani na Mankias. One of the two guys they were dropped down xikan'we na Mighty Best na Kotoko tong basala abazama yini mara okay legera mina salut mi nga titimeli